Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo habereye amahano akomeye cyane, urupfu rw'umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko rwarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Akarere ni aka Nyagatare, umurenge ni uwa Rukomo. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu mugore basanze yitabye Imana mw'iki gitondo, ubwo bamwishe bakamujugunya mwa runo rutoki muri kureba, dore ko umugore n'umugabo bari bagiye ku kazi nk'uko bisanzwe, bakoraga akazi k'ubuhinzi, nibwo bamanutse hano gatonya, bageze hano hepfo ku ishyamba nibwo barebye gatonya babona ikintu kizingazingiye mu kiringiti. Bagiye gukora ku kiringiti ntibabasha kwizera ikirimo, bafunguye babona umusatsi, babona umugore, babona imisatsi y'umugore, bahita batabaza bavuza induru ndetse baranarira. Ubwo inzego z'ubuyobozi zahageraga mu gutabara, basanze ari umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko witabye Imana, dore ko abamwishe bamwishe n'urupfu rubi cyane, bamuteraguye ibyuma ahantu hose, barangije bamuzingazingira mu kiringiti bamujugunya hano. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko witwaga Mukabarisa, dore ko abamwishe kugeza izi saha batahise bamenyekana, ariko ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza. Ababonye uno murambo bwa mbere bavuga yuko bamanutse bagiye guhinga, mu kugera hano babona ikiringiti, baza bagisatira. Kugisatira rero nibwo basanzemo uyu murambo, barangije baratabaza. Ubwo ubugenzacyaha RIB hari batatu bahise batabwa muri yombi bakekwaho iki cyaha. Abaturage bese batanga amakuru bavuga ko ari kumwe na Kalisa, Karori ndetse na Damascene mu masaha ya nimugoroba, bari ku kabari barimo basangira icupa, ndavuga inzoga. Ubwo rero bari gukekwaho ko baba bishe uyu mugore. Ese baba bamujije iki? Ese byagenze gute kugira ngo bamwice? Ese koko abakekwa baremera icyaha? Abafashwe bavuga yuko uyu mugore bari kumwe mu masaha ya saa 10 z'umugoroba barimo basangira icupa, ariko uyu mugore yaje gutaha mbere yabo ndetse abasiga mu kabari. Bavuga yuko naho bahuriye n'urupfu rw'uno mugore, ahubwo nabo bababaye cyane kubera ko uyu mugore ngo yari abarimo n'ideni ringana n'amafaranga 250 bamugurije ajya kugura inka, dore ko yari afite inka imaze kubyara rimwe. Kugeza izi saha uyu mugore yari afite umuryango w'abana 3, dore ko umugabo we yitabye Imana mu mwaka wa 2024. Nibwo umugabo we yaje kwitaba Imana, uyu mugore asigara arera abana, aza gushakisha ubuzima. Kugeza izi saha rero uyu mugore yari ari ku iterambere rikomeye cyane, none yagaragaye yitabye Imana. Ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Abaturage bavuga yuko aba bagabo ari amatakira ngo babate muri yombi, bavuge uburyo ki uyu mugore yitabye Imana n'abamwishe kuba bamuteraguye ibyuma, ndetse kandi urumva ko bari bafitanye n'ikibazo cy'uko uyu mugore yari abarimo amafaranga, bivuze ngo bamwishe kugira ngo biyishyure. Ariko bano bafashwe babihakana bivuye inyuma. Ubugenzacyaha RIB rero bano bakomeje gukurikiranwa bari muri gereza, bari no gukora iperereza kugira ngo bamenye neza icyishe uyu mugore cyangwa abishe uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bwanakora iperereza ku witwa Mukayiranga, yari umugore w'inshuti ye, dore ko uyu mugore bapfaga umugabo mu mwaka wa 2024, dore ko umugabo mu kwitaba Imana yazize uburozi cyangwa yapfuye bamuroze. Kandi noneho amakuru abaturage batanze bavuga yuko ari uyu Mukabarisa yamuhaye uburozi akitaba Imana. Ibi ngibi rero abaturage babikomoje bavuga yuko bakora iperereza n'uyu mugore bakamukoraho iperereza koko urupfu rw'umugabo wiwe rwatewe n'uyu mugore. Rero bavuga yuko uyu mugore nawe ashobora kuba yishe n'uno mugore, ugasanga rero yarabahigiye cyangwa yashaka kubica n'ubundi akaba bakuye mu buzima. Uyu mugore wapfuye asize umuryango w'abana 3, umwana umwe w'imyaka 15, undi w'imyaka 13 n'undi w'imyaka 8. Bivuze ngo rero uyu mugore asize abana 3, uretse ko bano bana bagiye kwita bajyanwa kwa nyirakuru, bagatangira kurerwa na nyirakuru. Ubugenzacyaha RIB bwahumurije abaturage buvuga yuko iki kibazo bagiye kugikurikirana, ndetse n'uyu murozi bita umurozi nawe bagiye kumukoraho iperereza, icyaha cyamuhama agatabwa muri yombi, na bano bagabo bakekwaho icyaha cyo kuba bishe umugore bagatabwa muri yombi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe.
wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Njye mwumvaga kuno muyoboro nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rwakonkoma. Nongeye kubifuriza ishya n'ihigwe, igitondo cyiza, umugoroba mwiza. Abari mu kazi mukomeze gukubwa neza, muhahe muronke. Ababuze ibyo kurya Imana ibafashe mubone ibyo kurya, abadafite kirengera Imana irahari kugira ngo idutabare. Ndabakunda cyane, reka amakuru yacu tuyasubikire hano.